Wanoy muntina umta sansa te jo sile devotion anangai jing ka viewers ho jo sin abon chabin jing ka pha salam ka hin bol bini chile tuni devotion sim theya ai koi pau pa pathin jong thamwa ne le wa chai nai pi bini tuni September ni sim som lage sani to som ni langa Thursday ni khon jong Dr. Esang Lojen aji ichi hu hina ki pana tho pha devotion hi anangai si kitengin ipakaw Jesu Christa minin tip na ka hen ke bini tuni khwa Bible ko na inisim do diwa dei sa chahile Genesis bung ni chang som ni lali Ephesians bung nga chang som ni lali apana son thun na thun chan athupi angai lu nin angai lu tun Bible to kitwa te ka na pathin tu gil ta te ho anangai pan taw te nupa khan he kum tampi ahung ki chiang thon tan in la agan thei the jing thon ni na hi ate nung thon in avesui thon ding jong aung pun hin la amani hi aki ngai lu tu the thon ni ajinu hi asam asawa saw hin hiji chun ajipa ko ma nangpa kasam hi asaw the in hiji chun apo na ding sam thi nei cho pi thei ding ham ati na hile ajipa chun kati pesa ima kanei lo si in kapung khaw sin hichi jong ka kisim zo poi ati na hi ajingan ajipa hi akige gele na hile di akisapun ajinu alung se pe se chi chun apung chu rom chan azu to in samthi a hin chon ina ahung kileta na hi in athun chun ajinu chobang sam saw su asam chamcha anahitam aman jong na sampo na ding samthi hin kichwa ipitia na sam chamcha anahia hitam tin adong in hi ajinu na khona pung tha khat ahin na do in ajipa chu abu pi in pung pha na nei lo ka hen tunin ka sam saw ta chu ka ga zu in pung tha khat ka hin cho pi na hi e ati na hi le ake koi to thanin amo le so jing thani akiti chunga thu sim hin no pa hi ngai lu to angai dan e hi lu na hi aji chu ingai lu ji a ke kho sa na le gel kho na uma hi Bible hi ji a chu pasalin anu le pa ha ka nga aji akol cha zu a chele amani phekhat go khat hon ahi ati chele pasal ho Christian ho bung angai lut na adinga amata akipi to jing bangin naji te ngai lovin ati nahi pathin thu pi chu iji aphat le ngai lut na akho le mu da ding atipun aphat jong le akho jong le ngai lu tin e hilu na hi langkhana pasalin bo aji angai lu na ajinu adei de ya din asaipun numei ho aji tel thua nung diu le aza bol divin ahili na hi numei ho pakai thua nung bangin na pasal tel thu nungun chule chunga ihin sim do Ephesians bung nga chang som thum na thum chun ahin la nang ho ami chang chi ading jong ahin hiji chun mi ama akingai lu bangin ajinu ngai lu chi han chule no mejin jong ajipa jabo chi han tin e hilu nahi pasalin aji angai lu ting chule no mejin ajipa ajabo la ase angai ding ti hi no pa ke to thaina thugu ahi phekhat go khat ahi thon ta ji a phie koi man amuda lo ding ta na hi angai lu da jin ama jong angai lu kiti kala wang pha mi lo ahi nu pa ke tu itiu hi angai lu nin angai lu te ni kisei na ahi aji chu ngai lu nan akan khom thona kitu ta ahin khom sa thon hi hiching ngai lu na chu pathina ko na hi pathin ngai lu na nei mi chun aji jong angai lu na hi
tujin ka devotion anangai jau si pathinin pathina po chi tawhan chila ngai lu thu in sim utakilhanin anangai jau si ngai lu nan ekan khom chi tawhan chile devotion in sim ke ka se bin jang imna chewa pathinin damna epice tawhan ka ki pa